Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ mày ya mẹ là mày. Mày ya lấy cho cũng angel sao? Kikubor kapati CTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. हमने ये decide किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम BJP में विलय करते हैं. Kadi khubor kelapan Kyndit di kibubuan kinang India. Haka ba uwi ni Nongïalam jong ka Aam Aadmi Party, Raghav Chadha, ubadeiru MP Rajya Sabha na Punjab. Kelapan menaban Pynïasoh no elade bat keseng BJP. Ka jengpet Raghav Chadha nak Aam Aadmi Party kan kata bah ya kan ka party haka ba ulapan menaru ba pelat marsiteng ki MP jong ka AAP Rajya Sabha kin bot lang yau syaka party BJP. Raghav Chadha udu MP bajukeran bah yang darbar persya ya ka bamsab berudai baju thalanting ya ka sarkar BJP. Ki MP ki bah khmat ki belapan krek ban bot lang yo Raghav kin thop yo noi lek kai kriket berim ke India u Harbhajan Singh bat ka Swati Maliwal. Hag jinga keram ki larp thai kubor ki MP basyong lang senda jong Raghav ki kin thop yo Ashol Mital perusan di Patak. Raghav long bakat sansnem ula IT met bat minsim hagaseng AAP hendrai gani gaseng ulong bamentag lakan randien ban kren ya ka hok bat ka jing shisha ngade ubreu ubaha haka party ke basniu ang Raghav. Kani gajing pet seng jong ugade hadien ba ka seng Aam Aadmi Party kelale akir ya bat kim syaru bon kren hin darbar bat kidan shibon ki pat kidaw. जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं. उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है. और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे. इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं. इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं. हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम BJP में विलय करते हैं. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat dikila pen sngo hi na snong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki ru ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban pmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other
categories. Nomor ba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakadu ka jimantoy. Kan long yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.